Ibihe byiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye basuhuza mbifuriza ibihe byiza hanyuma abari mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Murabizi ko ku munsi w'ejo nibwo urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS Rwanda Correction Services rwatangaje amakuru y'uko uwitwa Karasira Aimable wahoze ari muri kaminuza y'u Rwanda yitabye Imana. Akaba yitabye Imana ku munsi w'ejo ariko yagomba gufungwa ku itariki ku munsi wo kuwa gatatu, ejo hari ku munsi wo kuwa kane, ku munsi wo kuwa gatatu nibwo yari yarangije igihano cye, ariko ubwo rero hatekerezwa uburyo bwo kuza gusohoka muri gereza, nibwo rero yaje ngo gufata imiti irenze urugero, biza kurangira rero ajyanwe ku bitaro, aza rero kugwa mu bitaro bya Nyarugenge ku munsi w'ejo, ubwo ni ukuvuga ku itariki y'ejo hashize. Hanyuma rero hari ikihishe inyuma y'urupfu rwa Karasira Aimable, ndetse hari amakuru mashya amaze gushyirwa ahagaragara. Gusa mbere gato ko nza kuyagarukaho, ndagira ngo mbanze mbahe inshamake y'andi makuru y'ingenzi agezweho, hanyuma tubone kugaruka kuri Karasira Aimable. Reka mbabwire ko mu makuru yandi akomeje kugenda avugwa ubu tuvugana, amakuru akomeje kugenda avugwa ni uko umukozi w'Ubwongereza yahamijwe gufasha Ubushinwa gutata guverinoma. Umukozi w'Ubwongereza ushinzwe ibijyanye n'abimukira yahamijwe icyaha cyo gukorera ubutasi bw'Ubushinwa gutata Abashinwa baba mu mahanga. Yitwa Chileung Peter Wai w'imyaka 38, yakoreshaga amakuru yo muri Minisiteri y'Umutekano mu Bwongereza yifashishije mudasobwa zayo mu kugenzura abatavuga rumwe n'Ubushinwa ariko baba mu Bwongereza. Yabikoraga yifashishije amakuru yo mu ishami rishinzwe abimukira mu Bwongereza. Ni ibyaha byo gufasha ubutasi bw'ibihugu by'amahanga. Yamijwe ari kumwe na Chung Biu-yuen uzwi nka Bill, wamuhuje n'ubuyobozi bw'Ubushinwa. Aba bagabo babaye bafunzwe mu gihe bategereje kandi gukatirwa ku itariki ya 15 Gicurasi. Wai watangiye kandi gukora mu bashinzwe umutekano bakorera ku mupaka muri 2020, ni umwanya watumye agera ku makuru y'abimukira baba mu Bwongereza. Yajyaga yifashisha iminsi y'ikiruhuko n'ikindi kiruhuko cy'uburwayi agakorera amafaranga akuye mu gukurikirana abanya Hong Kong bahunze ibikorwa byo gushakisha abagize uruhare mu myigaragambyo yo guharanira demokarasi. Amakuru abonye akayaha abantu bo mu Bushinwa. UN wamuhuje n'abayobozi bo mu Bushinwa yahoze ari umupolisi wa Hong Kong wakoreye ibiro by'intara y'Ubushinwa yahoze ikolonizwa n'Ubwongereza bishinzwe ubukungu n'ubucuruzi, Hong Kong Economic and Trade Office, kiba i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza, no kuvuga mu murwa mukuru w'igihugu cy'Ubwongereza. Nyamakuru kandi mu buryo bw'incamake akomeje kugenda agarukaho nuko Turukiya yamuritse misile ikangaranya benshi. Turukiya yamuritse misile iri gukora iya mbere yambukiranya imigabane ICBM yiswe Yildirim, ishobora kandi kurasa mu ntera ya kilometero 600 ku buryo uretse ku mugabane wa Aziya yagera no mu Burayi na Afurika. Iyi misile yamuritswe ku itariki ya 6 Gicurasi 2026 mu imurika mpuzamahanga ry'intwaro rihuza Aziya n'Uburayi rizwi nka Saha, ryabereye muri Istanbul muri icyo gihugu. Ni imurika ryitabirwa n'ibigo bikora ibikoresho bya gisirikare hagamijwe kandi kugaragaza ibizigezweho n'ikoranabuhanga ryabyo. Al Jazeera yanditse ko imisile ya Turukiya ishobora kandi kugenda ku muvuduko ukubye inshuro 25 uwijwi, ikagira moteri enye zifasha kandi kugenda n'ubushobozi bwo gutwara intwaro ifite ibiro 3000 mu gihe kandi mu gice cyayo cy'imbere. Nubwo imisile ikiri kubakwa, abasesenguzi mu by'intwaro bagaragaza ko kuba Turukiya kandi ishoboye kugaragaza misile nk'iyo ari ikimenyetso cy'uko ku rwego rw'inganda zayo za gisirikare rukomeje kandi gutera imbere cyane. Minisitiri w'ingabo wa Turukiya yitwa Yasar Guran akaba yavuze ko icyo gihugu kigamije kubaka ubushobozi burambye mu bya gisirikare ndetse n'ikoranabuhanga kwicyo nabo bakorana. Ati muri iki gihe ubukungu bwahindutse, ati indi ntwaro ibihugu bimwe byifashisha kandi ku bindi. Turukiya yiteguye kandi gufasha abafatabikorwa bayo itabaha intwaro gusa ahubwo inabaha ikoranabuhanga n'uburyo kandi burambye bwo kwicungira umutekano. Umusesenguzi mu bya gisirikare ukorera muri Istanbul yitwa Burak Yildirim akaba yaravuze ko ikoranabuhanga rya misile ya Turukiya yamuritse rifitanye isano ikomeye n'ikoreshwa mu byogajuru.
ati ubumenyi bwo gukoresha kohereza icyogajuru mu kirere n'ubwo gukora misile ndende ati birasa cyane. Ibi bishobora kandi no gufasha ati Turukiya mu mishinga yayo yo kohereza ibyogajuru mu kirere. Turukiya imuritse iyo ntwaro mu gihe kandi umurasirazuba rwo hagati umutekano uhagaze nabi bitewe n'intambara ndetse n'amakimbirane bihari muri iyi minsi. Mu minsi ishize bamwe mu banyapolitike bo muri Israel kandi bagaragaje impungenge ku izamuka ry'ubushobozi bwa Turukiya mu bya gisirikare, aho Naftali Bennett wahoze ari minisitiri w'intebe wa Israel aherutse kuvuga ko iki gihugu ari ikindi kibazo cyiyongereye mu bisanzwe bihari muri ako karere. Kuva mu myaka y'ibihumbi 2010 Turukiya yatangiye kandi gushyira imbaraga nyinshi cyane mu gukora ibikoresho bya gisirikare imbere mu gihugu nyuma yo guhura n'imbogamizi mu kubona intwaro z'amahanga. Kugeza ubu iki gihugu kiri mu bifite ingabo zikomeye mu muryango wa NATO ndetse ibikoresho byacyo bya gisirikare gikora birimo drone zo mu bwoko bwa Bayraktar TB2 bikomeje kandi kugurwa n'ibihugu byinshi cyane no kwifashishwa mu ntambara zinyuranye. Misile zambukiranya imigabane ni imwe mu ntwaro zikomeye cyane ku rwego rw'isi kuko ibihugu bizitunze bitarenga 8 nubwo bimwe bitabyemera. Muri ibyo harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, Ubuhinde, Korea ya Ruguru ndetse na Israel nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaragaza. Hanyuma rero mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka tuhite tujya kuri Karasira Aimable nk'uko nari nabigarutseho. Karasira Aimable witabye Imana ku munsi w'ejo. Amakuru yavugaga ko Karasira Aimable yapfuye habura amasaha make ngo asohoke muri gereza. Urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS rwatangaje ko Karasira Aimable uzaramba yapfuye nyuma y'uko afashe imiti myinshi cyane yari asanzwe anywa akarenza ingano yayo, haburaga amasaha make ngo asohoke muri gereza kuko igihano cye cyari cyarangiye. Umuvugizi wa RCS Ngabo Hilary yabwiye itangazamakuru no kubikiye makuru giye akadomo ko ku munsi wo kuwa gatatu ubwo Karasira yari amaze kandi kugenzurwa habura amasaha make ngo asohoke muri gereza aribwo yanyweye iyo miti yamufashaga ku burwayi bwo mu mutwe yari afite. Ati ubusanzwe iyo yayinywaga yasinziraga ikamufasha gusinzira ati umwanya nk'amasaha agera kuri 6 atariko kuko yayinyoye ati nk'uyabura ati yanyweye myinshi niyo yamuviriyemo urupfu. Ati bamugejeje kwa muganga ku bitaro bya Nyarugenge biranga. Sengabo Hilary yavuze ko yapfuye mu masaha y'ijoro ahagana saa 6. Hategerejwe raporo ya muganga ati igomba gusobanura imvano y'urupfu rwe, ariko ubusesenguzi bw'ibanze bugaragaza ko yishwe n'imiti myinshi yanyoye. Akomeza agira ati ibyo byabaye ibisabwa byose kugira ngo afungurwe byarangiye, ariko iyo birangiye habasigaye gusakwa gusohoka. Ati nicyo cyari gisigaye afata ya miti noneho kandi arayigotomera. Karasira amenyekanye nka Professor Niga yari yarahamijwe icyaha cyo gukurura amacakubiri muri rubanda, yararangije igihano cy'imyaka igera kuri 5 yari yakatiwe. Icyo gihano yagihawe n'urukiko rukuru urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye i Nyanza ku itariki ya 30 Nzeri 2025. Ugendeye ku buryo iminsi igize umwaka mu igororero ibarwa, Karasira yari yarangije igihano cye ku itariki ya 6 Gicurasi 2026. Yashinjwaga ibyaha birimo guhakana jenoside, guhishingira jenoside, gukura amacakubiri ndetse no gutangaza amakuru bihuha. Ibindi byaha byaba byari iyeza ndonke ndetse no kudasobanura inkomoko y'umutungo we urimo amafaranga yafatanywe cash ndetse n'ari kuri konti ze zitandukanye zirimo iza banki na mobile money. Ubushinjacyaha bwari bwarajuririye icyemezo cy'urukiko cyo gufungwa imyaka 5. Urubanza mu jurire rukaba kandi rutari rwarakaburanishijwe. Igororero ryagaragaje ko iyo bugiye kandi gufungura umuntu urebera gusa ku cyemezo kimufunga cyashyizwe muri system y'ikoranabuhanga yifashishwa. Rero yaritabye Imana ku munsi w'ejo. Hanyuma ikinyamakuru BBC nacyo cyanditse inkuru kigira icyo kivuga ku rupfu rwa Karasira Aimable. Bagira bati yatangiye kumenyekana yiga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare mu majyepfo y'u Rwanda mu ntangiriro z'imyaka y'ibihumbi 2000. Ati nk'umunyeshuri w'umuhanga mu ishami rya siyanse ya za mudasobwa ati wibisagiye ku mutwe atariko kandi utitwara nk'abandi. Ati kuri uwo musozi ubaho kaminuza uzwi nka Ruhande. Akarasira niyavugaga menshi, yakundaga kuba kandi ukwa wenyine ariko agasabana kandi agakundana cyane. Ati n'abakinyi ba karate ati muri kaminuza umukino yarafitemo umukandara w'umukara. Nk'umunyeshuri ati w'umuhanga ariko wabonekaga nk'ufite imibereho idasa n'iy'abandi kuri kaminuza, yarafite byinshi arwana nabyo mu mutwe we. Ibi byajejeho kumenyekana imyaka myinshi cyane nyuma mu rubanza rwe.
umunyeshuri ati w'umuhanga warangije afite amanota meza yabonye umwanya wo kwigisha muri kaminuza y'u Rwanda. Professor Niga, iterambere ry'imbuga nkoranyambaga mu Rwanda ryaje gutuma wari umunyeshuri udasanzwe i Butare amenyekana mu Rwanda nk'umuhanzi wa rap ndetse na reggae y'amagambo make akakaye. Indirimbo ze nkacishwa aha, carte rouge cyangwa se ati turi ku rugendo zakuruye amatsiko ya benshi cyane kubera amagambo azirimo abahanzi benshi cyane mu Rwanda kandi badatinyuka gukoresha. Ati ibi byari nk'intangiriro ati yo kwamamara kwe ariko kandi n'umusaraba we. Ati mu mpera za 2013 yafunguye channel kuri YouTube yise Ukuri Mbona, ibiganiro bicishijeho ati nibyo byatangaje ku zindi channel z'abandi, ati nibyo ubushinjacyaha bw'u Rwanda kandi bwahiriyeho bumurega. Bagira bati Professor Niga ati nk'izina ry'ubuhanzi yari afite ati yumvikanye kandi atanga ibitekerezo ati birwanya ingingo nko kubyara abana, gushaka umugore ndetse no kubaka umuryango. Hanyuma hari naho rero yagiye anenga ubutegetsi ndetse na FPR Inkotanyi. Karasira kandi bivugwa ko yavukiye i Rwanda mu karere ka Huye ariko akura mu mujyi wa Kigali aho yize amashuri abanza n'ayisumbuye muri CEDO Kigali mbere yo gukomereza muri kaminuza y'u Rwanda. Yize kandi software engineering muri Sweden cyangwa se muri Sweden. Mu biganiro bye Karasira kandi wapfuye ari hafi kuzuza imyaka 49 yakunze kumvikana avuga ko jenoside yabaye mu Rwanda yamugizeho ingaruka zikomeye cyane, akavuga ko yiciwe n'impande zombi. N'amagambo yagiye agarukaho ku mbuga ze nkoranyambaga ariko mu by'ukuri benshi mu babikurikirana hafi bakavuga ko bidafite ishingiro. Yavugaga ko interahamwe zishe abo mu muryango we, nkuko yakomeje kugira abivuga. Yarashimangiraga ko n'amagambo nyine akomeye cyane yakomeje kugenda agarukaho. Hanyuma nko mu kwezi kwa Kanama 2020 ubwo ibiganiro bye kuri YouTube byavugwagaho cyane mu Rwanda, kaminuza y'u Rwanda yakoreraga nk'umwarimu muri koleji y'ubumenyi n'ikoranabuhanga yaramwirukanye imushinja imyitwarire mibi mu kazi. Mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 31 Gicurasi 2021 kandi Karasira yahamagajwe n'urwego rw'iperereza ku byaha RIB. Ati nkuko yabitangaje ntabwo yongeye kandi kugaruka mu rugo. Mbere yo kwitaba RIB yavuze ko hari ibikorwa byabanje kandi byo kumushinja ibyaha akoreshejwe ibitangazamakuru bibogamiye kuri leta. Ati bamara ati kukwereka ati kukunenga mu ruhame abantu bose ati noneho kandi bagakora ibyo bashaka. Yapfunzwe hashize amasaha make kuri internet hatangijwe inyandiko isaba petition yabavuze ko bitwa Umurinzi Initiative basaba ko we n'umunyamakuru Agnes Uwimana kandi bakurikiranwa. RIB yatangaje kuri X ko Karasira aregwa guhakana no guha ishingiro jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka w'1994 n'icyaha cyo gukurura amacakubiri. Mu biganiro yaramaze kandi iminsi atanga ku mbuga nkoranyambaga. Mu manza ze za mbere Karasira yavuze ko yakomeje kandi kugirirwa nabi aho afungiye ati kuko yanze gusiba ibiganiro bye kuri YouTube channel ye. Inzira ndende ati zo kuburana, gufungwa ndetse no gufungura by'agateganyo hamwe n'urubanza ku buzima bwe bwo mu mutwe byafashe hafi imyaka 2. Byagezeho muri 2022 kandi urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali ruvuze ko rudafite ububasha bwo kuburanisha urubanza rwa Karasira. Karasira kandi yavuze ko arafunze mu buryo bubi cyane ati muri gereza ya Kigali, kandi ibyo ati byongereye kandi ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe yarafite ndetse bikamutera ihungabana trauma ikomeye cyane nkuko akomeza kugira bigarukaho mu rubanza. Urukiko rwategetse ko abaganga kandi b'indwara zo mu mutwe ati kumusuzuma, maze raporo yabo rero yo muri 2023 yemeza ko koko afite uburwayi bwo mu mutwe ariko ubwo burwayi butamwambuye ubushobozi bwo gutekereza, maze bituma kandi atangira kuburanishwa ku byaha ashinjwa. Hagati umutungo w'amafaranga amadolari n'amagero yose hamwe asaga miliyoni 100 nko kimakuru BBC cyabyanditse ati nkuko Karasira bivuze aho ari kuri banki ndetse no mu rugo rwe ngo warafatiriwe. Iki kibazo ngo cyateje impaka ubwo yasabaga uburenganzira kuri ayo mafaranga ngo ashake bamwunganira mu mategeko ashaka. Mu rubanza rwe mu mizi Karasira kandi yakomeje guhakana yivuye inyuma ibyaregwa, ariko mu mpera z'umwaka ushize ibintu byarahindutse. BBC yamenye amakuru ko yo kumvikana hagati y'uruhande rw'uregwa n'uruhande rumurega kugira ngo rero Karasira arekurwe muri Nyakanga mu kwezi kwa 7 ishize ubwo urubanza rwe rwaganaga ku musozo. Mu buryo bwatunguranye kuri benshi Karasira yagize ati ndasaba ikigongwe no kuvuga ngo ndasaba imbabazi. Icyo gihe yagize ati umuntu waba yarakomerekejwe n'amagambo navuze akayumva ukundi ndetse n'umuryango nyarwanda nkaba mvuze ngo ndasaba ikigongwe uwo byakomerekeje wese. Yongeye ati umunyarwanda wese yumve ko njyewe ntafite intego yo gucamo abantu bice
no guhakana jenoside kandi nzi neza ingaruka yangizeho. Ibi byari nk'iherezo ry'urubanza rwe ndetse n'urufunguzo rwo kumurekura ati agasohoka muri gereza. Hashize amezi abiri rero urukiko rwahise kandi rumukatira gufunga imyaka igera kuri 5, n'ubundi yaboragaho amezi 7, byari nko kumurekura ngo atahe. Mu gitondo cy'ejo kwa gatatu ibinyamakuru mu Rwanda kandi byatangaje ko Karasira yarekurwa na gereza ya Kigali iri Mageragere ati kuri uwo munsi gicamunsi amasaha kenshi abarekurwa basohokera ibibanza kuzuzwa muri gereza ati cyararangiye nta nkuru yo gusohoka kwe. Mu ijoro nibwo BBC gahuza imiryango yamenye amakuru ko Karasira Aimable yajyanywe mu ivuriro ry'imbere muri gereza mbere yo kwihutanwa ku bitaro bya Nyarugenge bitari kure cyane y'Imageragere. Mu gitondo cyo ku munsi w'ejo kuwa kane mu gihe BBC rero yari maze kandi kumva inkuru ikomeye cyane yo kubaza umwunganizi we mu mategeko niba ari ukuri cyangwa se ari impuha. Urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda RCS rwahise rusohora itangazo ryo kwika. RCS ivuga ko Karasira rero yajyanywe kwa muganga nyuma yo gufatwa anywa ingano irengeje igipimo cy'imiti ye y'uburwayi asanganywe. Na ruhande rwigenga rurakora iperereza kuri ibi byatangajwe ati gusa RCS ivuga ko itegereje raporo baganga ku cyatera urupfu. Icyatumye Karasira rero atarekurwa ati mu masaha ya kare ati byabaye muri gereza ati igihe yafatwaga anywa imiti n'ibyabaye mu gihe cy'urupfu rwe ati n'igihe nyacyo yapfiriye ati hari ibibazo byinshi ati bitarasubizwa ati ku rupfu rwe ati bizasubizwa cyangwa se n'ibisubizwa ku kimakuru BBC yakora ariko yakibivuga ariko nibaza yuko nkuko umuvugizi wa RCS yitwa Irari Sengabo bategereje raporo kwa muganga. Ubwo nyine raporo kwa muganga nimara kujya ahagaragara bazabitangariza abanyarwanda haveho urujijo ku bijyanye n'urupfu rwa Karasira Aimable. Gusa ibyibanze nkuko uyu muvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa yagaragaje nuko akekwaho kuba yarafashe imiti irengeje urugero, n'ubundi yari isanzwe ari imiti ikomeye ifatwa n'abarwayi bafite ibibazo byo mu mutwe, ubundi isanzwe ari imiti ibiremereye cyane ku buryo rero kuyifata yabaye myinshi cyane irengeje urugero n'ubundi ishobora kuba yakugiraho ingaruka ndetse bikaba byakururira urupfu muri rusange. Gusa ntabwo bikuraho ko n'ubundi raporo igomba yo gukorwa kugira ngo ize gushyirwa ahagaragara hanyuma hamenyekane nyirizina koko niyo miti ni igipimo kirenze cy'imiti cyangwa se hari indi miti yafashe atarasanzwe afatwa. Byose birashoboka cyangwa se akaba yaragize ibindi bibazo by'ubuzima muri rusange. Reka rero mbere gato yuko nsoza aya makuru yacu ndumva twagana ku musozo ariko andi makuru turaza kugaruka amasaha ari imbere.